Ngalor ka bengi ai jing shakri ban sinai ki mobile Redmi, Realme, Lava, OnePlus, Nothing. Laki dai ki bapikit offline ni online. Ni ai service ru ki tablet ju ki khna school bayo jingirap nang sarkar bat ki mobile jong ki agan wari worker. One Haya Service Center ha ka kamera ka arspa san khundai ha Nongpo Town Shopping Complex. Ha ki babun kiran san ai jing kiran jong ki nong yelam na ki kenhon ba pher. Laki dai ha ka jingilang pai ba, ha ki rally pai ba ki ba persya drugs bat kiwi ki lempung. Lajubu yaki kentin ki boong, yau drugs, yaki jing snew, budget yaki kami lekai. Kani ke kentin, kam day ke bathamai, hendrai ke day ke balak penon kam haki babun ki jing yakan dulang, ban pen urlong, yaki ni ki jing angnut jong ki nong yalam. Kabolong haka ju kapor, ka jing baha jong ki samla ka thany, budget yaki kami lekai, na ke benta ka kot ke khia, bat ka jing baha bereu jong ka long bereu man bereu, kum juru ka jing itanat jong ke imlang salang. Lapli pat ba, ya ke jekai lekai gym, ya ke balai kerteng kum ka hostel house hub. Kabalabu ha ka senong umsting proper B ha Ribhoy district. Da ka jing angnut ban wanra ya ka jing baha ka imlang ka salang bat bagi samlakin penlut ya ka por ha ka kami lekai ban laj na ka jing sniu gi babon. La pelipat ba ya ka jekai lekai gym ha umsning ha ka bagi riurang ba ka thain kilawan ban sakhi ya ka jing pelipat ba ya ka ne ka jekai lekai gym ha umsning. Kini kirang ba ki diru ki baju kersian ya ki bun ba ki kam na ka benta ka jing baha jong ka thain kham tam na ka benta ki samla. Kini ki kenthop ya ki nong ilam senong. Uba Rocky Kela beri Sherman jong umsning town Dorbar, uba Rocky Marwen beri orang basenong umsning proper B, uba Filterson Kela beri secretary ke senong umsning proper B, Pastor Ibanson Snaitang, usamla Frankie Marwen beri presiden ke seng samla senong umsning proper B, ke kong Risuk Kharthang Mau ke beri ke secretary ke seng Longkmi proper B, haka jingidon langru jong uba Donbor Rumnong beri nohikai hang ke gym, uba Deiru Master Asia Pacific 2024 men ubabat ru kumu first pro card holder of Meghalaya ha ka jingdon lang ru jong kong Mary Annie Hanyauta kabade ka longkumi ka balai sung bha ye ka jaka ban bu ye kini ka jaka le ka gym ha umsning lembat kiwe Ka si mentah dan ba ka jing i jengai ini kena samla jo senong jongi ba kila petmai ngai gini ngalai tu kopor ngala du jikrmen ngala mot ba ba kani ke cakaru ikong la isroba sangi menchua saka senong de kanno ngi sacrifice ban yatei ban peniang ini cakai kipor kani ke cakak keti ba kipor de nga hadir pala adep bu ya ketu ka gym ka menungkong muncua kana mut play ba marki ngelawat pe ane kalau ijab ha ka yeng sem kani ka yeng tingala ya discuss be romba snong de romba snong romba ki don ki kul samla ki pan pe ki ban ya simti de deita ngadon ka jikermen malek se kani ka hol kan salong yang belong por muncua de mentah ngawan ane ngasaki kala itna sisya debat kumjuru lengba kajing sim jongki ya i along kenumbo manikai nani bani dom talang bat kini khol sama jong kesno jongi tenga kinbok kityang ya khol samla bakin sumar bha bakin take care bha lane bakin ai bha ka kajing sakri nam ta kani kam namat ka ni ka jim hi barabar kani kata ka benta ka ba warna tu ia kabor, warna tu ia jikya, warna tu ia benda baru. Belai orang bukta nama marba, ngaburom ia kadai ka hall ia kadai gym nama marba. Ilok jonga, porban cuai ini ia kun ia ka amrasling seperti dah kadai ka gym iyo ban inyo senon ia kon medal ban long ball champion senon. Dia tu kapor te ngah haji orang kadang tak belum mana kita. Dia dah ibu ale heavy one macam ni, itu kapor. Dia dah jadi dikai jong iba lapang bom. Dia nama tak tahu ba ngasuit bahaya kan ke hol dalam do wada irit makna. Dia mentali dia la don sa. Igudung bani kai bah pat kumjuru yakini kena snojongi ngangis kan baleng ba ki kena nang ne kamut ba ki chuan le kai nama kadon ka
kadang kata ketong hakiru maka jimbi berawal kadai napta kiwi bentaro haka muslim ro kadai hakiwi bentaro kadai de kumalong mentai ikun jam di sekretriru ilapat dengan national champion haka wrestling je ni kamen bare sena kan ni gajim kisami ki krono ile kai ya ki champion ki per kim man salai chisim menta hagari batha ka perthei boro koi kumbang ila sei kong margaret pathau na kani ga building na kani ga gym kum ita I champion mau jo ka perthei boro koi ha arm wrestling ngangit bangin sa sei ki khun samlaru bat ki long kamiru na kani ga shnong ga chungi kani ga gym kani ga building ga bangin salah ban extend bian sajrong bidang ya plan bat ki khun samla ni ong ba lagumno ngin sawat lak umno ban extend sajrong kenang bangin sa buru ya ka jaka train laka kum kinja MMA kinja boxing naningin sa buru ya ka jaka ban train ki khun samla hak arm wrestling mar kum bangi tip gidon ka long kmi kabala petin nanti babun ki khun samla hak ni ka shnong ibala la ban ya khun ki arm wrestling ki champion ba per ban ngit ban nang la ban wan ra susu ya ga jingkala bagi jing ha ka shnong ka jung ni ka hasal house hub te mga kwa antap siya ka jing sungu ka jing kalong bangamla ban batay ya ka shnong usning ang play ba play ni kala ni ha ai ni kabu long ka I nga kata ka jing la ka jing pin I long ka ai nga ta kalat ken bakan play ni ka gym bakan penmi te kena kumbong I lang ba shnong I jing ni te jung usning I baruki te kunta ba kunju du mong ai kumlay kantam ya I kong Mary Ann nyuta bila ay kapang ini kerja kaya kesenang usning, balam majung lemajung kesenang usning, ngelala play ini kerja. Te sakaway kalau kau masuk kentu, kalau bahkan ini kerja ni play banyarap iki kena sama iki kena, long kenang bahkan nak iki bersniu kinuan banyale. Pas sakaway kalau mentah way bila join ini kerja hasil house hub gym kaba ngilak dan ke branch pemulai, kalau lebih ada member pemsning, let's say tingtang dan kepala bilang sport long. Pemlak kapal pai si po umsning kalau aslam ke pore pi bila man si mulai lekai stay ke mulai free nang kam sel we bila di membar sani satu du kumju we long mas kuntu lang ke sno umsning we ki membar pada po mulai beri po selom kiwan sani kiwan lekai stay kendung kiwan lekai bet ta long tang ni ki membar pada hasil house cup long kamut ba pila kata ni bila man lang si selom ni maselom kiwan lekai lang sani kata nga ai ko offer ki kena samla